Sanibona bafowethu uyabingelela uMateabags King uMateabags Mkhize phansi Highflats eNdwebu inkosi kaMaskandi yaseNdwebu inkosi ephethe isizwe sakwa-PHUZITIYE eHighflats eNdwebu abantu ngiyethemba ukuthi bangezwa kahle ukuthi ngithi ngiyinkosi kaMaskandi yaseNdwebu hayi noma yikuphi okwamanje ngisaphethe eNdwebu kuphela Highflats eThandkuhle lapho ngizalwa khona bafowethu ngokukhulu ukuzithoba ngiyabingelela kini ngithi ake ngivela obala ake ngikhuluma abantu bangazi ngoba baningi abanye abothala bengi-inbox bethi siyafisa ukuthi ke sikubone nje noma ke nje indlela esingakubona ngayo uMateabags ngoba angesikwazi mhlawumbe ukuthi sikubone ebukhoma ngoba siqhelelene ngokweindawo cha ngithi angizivezeke namhlanje bafowethu ningibone ukuthi nansi le nkosi ekuyiyona ebusayo njengamanje ebusa isizwe sakwa-PHUZITIYE le eNdwebu bafowethu imina lo iCD yami ikhona iyatholakala iyashisa bhe iphume ngonyaka odlule 2017 December isihloko sayo sithi iphoqa mtsizwa mfowethu ungathola phakathi ukuthi kuyo le CD uthi kwakuze khuleka ngephoqa mtsizwa nje kwakukhulunywa ngani kwakuthini kodwa engingaqinisekisa khona ukuthi ayikho inhlamba angilingisi angenzi into yomunye umuntu ngizenzela into nje yami ethe ukwehluka abantu abanazo ke ingoma zami sebengafakaza ukuthi ngempela hayi cha bandla ngilingisa umuntu angithuki umuntu anginanxana umuntu ngizenzela into yami nje ngoba ngifuna ukuduma kahle ngidume ngento yami bafowethu ngiyacela ke bafowethu ukuthi uzitholele yakhe iCD ngendlela engiqinisekisa ngayo ukuthi ngeke uzophoxeke uma ungayithola ungeke uyikhalela imali yakho ngeke uzuzisole okunye ke bafowethu uMateabags uyaqasheka noma yikuphi lapho ufisa ukuthi ayodlala khona akanayo inkinga bafowethu anginayo inkinga nje ngiyatholakala inamba yami futhi ngizoyishiya nayo la ukuze ngikwazi ukuthi ngitholakale ngiphinde ngicele nakubahleli bemicimbi bafowethu ngiyacela ukuthi nami ngeke ninginikeze ithuba nje ngeke ngivele ebantwini ngoba labo balandela abawu7 abangithandayo bengajabula mangingaba khona ngiyacela bafuthi nike ninginikeze ithuba ngiyazi ukuthi angidumile ngiyivukane kodwa bayizwayo ingoma yami bayaphika ukuthi iCD yami yokuqala le engikhuluma ngayo njengamanje mhlambe nabanye bengathola ithuba lokuthi bake bangibone ngivele phambi kwabo bayizwe nengoma engidlalayo nabo ngeke bekholwe ukuthi uqala ngendlela engizimisele ngayo angisho ukuthi ngihlula abani ngcono kunobani wonke umuntu engimfica khona emculweni ucula kahle kunami ungcono uyangehlula kodwa nami ngendlela engiza ngayo ngizimisele impela bake bayibone bayakufakaza lokho bengicela abafowethu ukuthi noma yiphi indlela ongenza ngayo ukuthi umculo kaMateabags ukhuphuke ukhulu uye phezulu ngiyacela ukuthi ungifake isandla ukwenze lokho uma uthenga iCD yami usuke ungixhasa mina uqobo usho ukuthi angikhule ngiye phezulu bafowethu uma ngabe ungiqasha uthi angizodlala emcimbini usuke uxhasa mina uqobo uthi angikhule ngiye phambili ngiyacela bafowethu ukuthi noma yiphi indlela ongenza ngayo ukuthi ngisizakale ningisize kwazisa ukuthi mina ngedwa uculo uMaskandi eNdwebu yabona njengakithi eNdwebu yingakho nje ngithi ngiyinkosi ngoba ngempela ngibange namuntu umuntu osengaqhamuka manje usengabe yena kuphoqutha akazokhothama kumina ngoba ngimina oyiqalile lento ngingedwa nje ngizidlela amahlanga mangabe bakhona abanye abakhona shame angibaphethe ayike lapho nje ngeke ngabazi lakho angibaphethe ngiyinkosi yabo nje eNdwebu nje ngiphethe mawucula noma ngabe ucula ini imini inkosi yakho inamba yami ke 0722 430 644 0722 430 644 ngibonga kakhulu bafowethu King uMateabags abaseNdwebu sebevumile bathi siyavuma siphathe uMateabags singabakho baba